Nakon puštanja prečišćene vode u vodovodnu mrežu, rađeno je uzorkovanje kako bi se proverio sastav koji je obavljen od strane stručnih lica i referentnih laboratorija na izlazu iz postrojenja za prečišćavanje vode, ali i od strane građana koji su uzeli uzorke iz slavine i odneli u Zavod za javno zdravlje. Rezultati su drugačiji, zašto postoje i određeni razlozi. Pravilnik o načinu uzimanja uzorka i metoda za laboratorijsku analizu vode za piće propisuje stroga i precizna pravila kako se vrši uzorkovanje vode i koja se pravila moraju poštovati u tom postupku. Ovo napominjem iz razloga što se u javnosti pojavila određena analiza vode iz gradske vodovodne mreže koja baš zbog nepoštovanja određenih strogih pravila iz pravilnika se ne može uzeti kao relevantna, a koja je izazvala određenu paniku u javnosti. S druge strane, i pored činjenice da je voda vidljivo bolje kvaliteta u gradskoj vodovodnoj mreži, napominjemo da je ona i dalje zabranjena za piće i dok god je ta zabrana na snazi, van predmetno je ulaziti u raspravu o kvalitetu vode u gradskoj vodovodnoj mreži. Investitor kompanije Grupa Zilio vršila je ispitivanja koja su pokazala da je voda ispravna. Direktor Obradović potvrdio je radioteleviziji Santos da je u toku pripremanje dokumentacije kako bi se dobile sve potrebne dozvole. Do sada izvršene analize vode na izlasku iz postrojenja koje su izvršile, čije su uzorkovanje i analizu izvršile akreditovane laboratorije Zavoda za javno zdravlje Beograd i Zrenjanin, kao i privatna laboratorija Anhem, a paralelno su vršene i analize, interne analize laboratorija vodovoda i kanalizacije i laboratorije investitora, su pokazali da je voda, odnosno njen kvalitet, u skladu sa pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Ove analize su vršene da bi investitor mogao da podnese zahtev za dobijanje sanitarnih uslova, a potom za dobijanje upotrebne dozvole, da bi postrojenje moglo da počne sa zvaničnim radom. Nakon izvršene analize od strane akreditovane laboratorije vode iz gradske vodovodne mreže, imaćemo vrlo jasne i precizne podatke o tome da li i na koji način vodovodna mreža utiče na degradaciju kvaliteta vode u istoj. Sa 40 mesta vodovod vrši mikrobiološku analizu, a sa 16 mesta u gradu vrši se hemijska analiza. Ceo grad Zrenjanin ostaje u večernjim časovima 7. februara više sati bez vode. Softverski problem na sistemu upravljanja procesom proizvodnje vode na postrojenju za prečišćavanje vode izazvao je prekid vodosnabdevanja. Došlo je do pregrevanja pumpi za vodu, zbog čega je isključeno postrojenje. Pitali smo gradonačelnika Zrenjanina, Čedomira Janjića, za mišljenje o ovom problemu. Dobro je što se to desilo u probnom radu celog ovog postrojenja, tako da očekujemo pre svega od investitora da napravi i neki sistem koji će biti rezerva ako se desi neko iskakanje. Nije prvi put da grad Zrenjanin ostaje bez vode na nekoliko sati, ne treba od toga praviti priču. Još jednom kažem, dobro je da je u ovom probnom radu, očekujemo vrlo brzo i da zvanične institucije daju svoj sud i da se izda upotrebna dozvola i da proglasimo vodu zvanično zdravom za upotrebu. Ključno mišljenje i završnu reč daće nadležni organi koji će na osnovu relevantnih rezultata ukinuti ili ostaviti zabranu vode za piće.